Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, intara y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo, namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze turabasuhuje, turizera ko ibintu bimeze neza cyane. Iyi ni SPN TV2 rero turagarutse muri cya gice mukunda muri benshi cyane cya menya n'ibi ngibi. Uyu munsi nta wundi tugiye kuganiraho ni umuherwe cyane azwi nka Aliko Dangote. So ntimuze kujya kure rero, ngiye tugiye kubana ni Oze Blaze nk'ibisanzwe Domis. Yitwa Aliko Dangote, King of Cement. Yavutse ku ya 10 Mata 1957. Aliko Dangote yavukiye mu muryango ukize cyane w'abayisilamu ba Hausa, avukira ahitwa Kano. Icyo gihe kikaba cyari igice cya Nigeria y'Abongereza. Mama w'umubyara yitwaga Maria Sanusi Danata, yari umukobwa w'umucuruzi witwa Sanusi Danata. Papa w'umubyara yitwa Mohamed Dangote, yari umucuruzi wa Danata. Binyuze kuri nyina, yari umwuzukuru wa Al Hassan Danata. Igihe yapfaga mu 1955, yari umuntu ukize cyane muri Afurika y'Uburengerazuba. Murumuna wa Dangote, Sani, mbere y'uko nawe apfa, nawe yari umucuruzi, dore ko yapfuye ahagana mu 2021. Dangote yize mu ishuri rya Sheikh Al-Kumas Madras, akomereza mu ishuri ryisumbuye ry'i Kano mu 1978. Dangote yakomereje muri kaminuza ya leta iri ahitwa Iberlin Kudu. Yabonye impamyabumenyi ihanitse mu masomo y'ubucuruzi n'ubuyobozi yakuye muri kaminuza ya Al Azhar i Cairo. Aliko Dangote ni umucuruzi wo muri Nigeria, akaba n'umunyenganda ukomeye, azwi cyane nk'uwashinze ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa Dangote Group, uruganda runini mu nganda muri Afurika y'Uburengerazuba. Umubare w'abaherwe ba Bloomberg wagereranyije umutungo we ufite agaciro ka miliyari 17.8 z'amadolari y'Amerika muri Kamena 2023. Ibi byatumye aba umuntu ukize kurusha abandi muri Afurika, umwirabura ukize cyane ku isi, ndetse n'umukire wa 94 ku isi muri rusange. Aliko Dangote yashakanye na Zainab Dangote mu 1977. Aba bombi baje gutandukana ku munsi utazwi. Nyuma kandi yaje kongera gushyingirana na Maria Muhammad kugeza igihe batandukaniye, nubwo amatariki y'ubukwe ndetse n'ayo gutandukana atigeze amenyekana. Dangote afite abakobwa 3 bitwa Halima, Maria ndetse na Fatima. Dangote kandi afite n'umuhungu yareze witwa Abdulrahman. Umukobwa we Halima yamukurikiranye mu by'ubucuruzi, ndetse kuri ubu ni umuyobozi mukuru w'ikigo cye ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi. Aliko Dangote yabaye umuherwe wa mbere wa Nigeria mu 2007. Bivugwa ko kandi Aliko Dangote yiyongereyeho miliyari 9.2 by'amadolari y'Amerika ku giti cye mu 2013, nk'uko byemezwa n'ikigo cya Bloomberg Billionaires. Ibi byatumye aba umukire wa 30 ku isi muri kiriya gihe, akaba n'umutunzi wa mbere ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka wa 2015, amakuru ava ku kigo cya SPS cyerekanaga ko Dangote yari umukire wa SPS
kandi ko yari afite umutungo mu kibanza cy'imisoro mu birwa bya Virginia y'Ubwongereza. Kugera muri Kamena w'ibihumbi 2022, Aliko Dangote niwe muntu ukize cyane muri Afurika, afite umutungo ungana na miliyari 20 z'amadolari y'Amanyamerika. Aliko Dangote aba muri Lagos, afite indege ebyiri zigenga, izo bakunze kwita private jet, kandi bivugwa ko Aliko Dangote akora amasaha 12 buri munsi kuva saa 11 z'igitondo kugera izindi saa 11 z'umugoroba. Dangote bivugwa ko yirukanka ibirometero 10 kuri podium hafi buri munsi. Uyu mugabo Dangote yatangiye ashinga sosiyete ntoya y'ubucuruzi. Icyo gihe yabikesheje inguzanyo yahawe na sekuru. Dangote hamwe n'iyi sosiyete ye yashoboye kugenda yinjira buhoro buhoro mu by'ubucuruzi. Muri iki gihe kandi Dangote Group ni imwe mu masosiyete akomeye ku mugabane wa Afurika, kandi iyi sosiyete ibona inyungu nyinshi cyane mu nzego nk'ibiribwa na sima, nk'uko ikinyamakuru Forbes kibitangaza ngo buri mwaka iyi groupe igurisha miliyoni 10 z'amadolari. Isoko rya sima ryabaye inyungu nyinshi cyane muri iyi sosiyete, ndetse kandi si ibyo gusa kuko riha izina rikomeye cyane ari ryo umwami wa sima kuri Aliko Dangote, ugenzura ndetse akagenzura n'amasoko y'amasukari yunguka cyane. Aliko Dangote yagiranye ubucuti n'abantu benshi bakomeye nka Osinbajo wahoze ari perezida wa Nigeria. Ibi byamufashije kongera ubucuruzi bwe. Dangote azwiho kuba ari umuntu w'umugiraneza. Yatanze amamiliyoni y'amadolari mu by'uburezi, ubuzima ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bitera imibereho myiza y'abaturage. Iri tsinda rya Dangote Group rifite inganda z'umunyu n'uruganda rukora ifu ndetse n'urutumiza cyane umuceri, amafi, amakariso, sima, ifumbire ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyi sosiyete kandi yohereza ibicuruzwa mu ipamba, imbuto za cashew, kao, imbuto za sesame na ginger mu bihugu byinshi bitandukanye. Cyongeye kandi iyi groupe ifite ishoramari rikomeye mu bintu bitimukanwa birimo nk'amabanki, ubwikorezi, imyenda, peteroli ndetse na gaze. Uyu munsi kandi ngiye kukubwira ibintu 6 bitangaje kuri Aliko Dangote. Aliko Dangote niwe mwirabura ukize kurusha abandi ku isi. Cya kabiri nakubwira kuri uyu mugabo, niwe washinze uruganda runini rwa sima muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo, afite intego yo kugura ekipe y'umupira w'amaguru, iyo nta yindi ni Arsenal. Ikindi nakubwira kuri uyu mugabo kandi, amafaranga ye yose yinjije ayabarwa nk'inyungu, ntabwo yose ajya yabika mu mabanki. Ikindi kintu gitangaje kuri uyu mugabo, nk'uko tubikesha ikigo cya Forbes, Dangote yabaye umuntu ukomeye muri Afurika mu gihe kingana n'imyaka 6 yose yikurikiranya. Icyanyuma nakubwira kuri uyu mugabo wamenya, nuko ubucuruzi bwe bwa mbere yakoze kwari ugutumiza ibicuruzwa byoroshye. Mu byo yatumije, yatumizaga umuceri muri Thailand, agatumiza isukari muri Brazil, byose ku giciro cyinshi cyane. Yarangiza Dangote akayigurisha ku baturage ku giciro gito, ariko nawe afitemo inyungu nkeya.
ngayo nguko rero aya Aliko Dangote aka King of Simon wavutse tariki 10 Mata 1957, umuherwe, umukire utunze miliyari 20 z'amadolari y'amanyamerika, akaba ari nawe utunze agatubutse ku mugabane wa Afurika. ya RSPN TV wumvaga, njye wumvaga na Rose Blaise. Ciao ciao.